Na kebenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cikarep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stan Leroy Construction kebadan hasenda jong kemadan Phams im Nongpo, mar persya ke Bethany Hospital Nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kendai saulai, ar sau henreu nyo. Hadin ka Jingyai Budin jong kaseng HYC Ribhoi District, halor ka Jingyo jong wei bar jela ya ki kot kisla jong wei longkmi, na ka benta banle ya ka registration ya ka kali Mahindra Bolero Pickup, na ka office jong DTO Nongpo Ribhoi District. Na kaliang jong kidkhot ka ne kaseng, menta kasngi kilalet ban ya kendu biang ya District Transport Officer, na ka benta banlap ya ka Jingshisha, bakumno une bar jela ulayo ya ki kot kisla jong ine longkmi. Habayo ban ya kran pat bat ine longkmi, ilai thu ba mairu, idap da ka jinglengo ka bakrau bakumno une bar jela ubom don kano ka jing ya ithu ithau uyo ya kini ki kot kisla na ka benta banyo ya ka te ka registration kali na Ribhoi District. Menta kasngi na kaliang jong te Pradip Ghosh ulawan ban poi DTO Nongpo Ribhoi District na ka benta ban pentikena ba ya ki kot kisla ki bala penyo ya na ka benta ka te ka registration kali. Une Pradip Ghosh ula kamru ba umdon jingtip AA syapang ka jing pendon kam bakala ya ki kot kisla jong itei longkemi namar la penyerap penyo ya ka registration na ka showroom ka bauthit ya ka ne ka kali. Hadin ka jing bomla ban penyo ya ka jing syai ka batikena na kaliang jong ka seng HYC Ribhoi District kalalej ban bu da ka Jahar Hanongpo Police Station persya ya ki badon khti ha ka te ka kam pi an. Ha ka ne kasngi Laidon lang uba Hercules shooting ubri Presiden jong kaseng HYC na Ribhoi District, usamla Tony Shela ubade Publicity Secretary kaseng na Ribhoi District, uba Leaderson Shangrang ubade urang Basinong jong Sinong Yamkhon, bad ikong Rio kenti Shangrang ibade ilongkemi ibala syak pendon kam baklai ke kerteng jong i, bad kidkhot jong kaseng HYC na Ribhoi District. गुवाहाटी शोरूम से लिया तो हम उन लोग को बोला है कि हमारा उनसे रंपू का मेरा कागज़ बना दो, हाँ रंपू का नंबर का कागज़ बना दो। तो वो लोग को हम कागज़ वो लोग के पास ही था, तो वो लोग कागज़ बनाने के लिए वो लोग रेडी किया था। तो बाद में तो इधर में लॉकडाउन था, गाड़ी आने नहीं दिया, आदमी को आने नहीं दिया। बाद में वो लोग कागज़ मेरे को रिटर्न कर दिया। तो मैं वो कागज़ फिर लेकर के एक रोज़ वो मेरा पास वो आर्मी का जो परमिशन था, सप्लाई काम करता है ना, आर्मी का परमिशन था, देख करके हम ऑफिस में आया था। तो ऑफिस बंद था, तो बंद थाने के बाद में फिर दादा को भाई को मिला है, तो भाई बोला हम बना देंगे। तो मैंने वो भाई को दिया कि ठीक है आप बना देंगे। इतना में ही है, हमारा यहाँ पर कोई दूसरा जो कोई मेरा पास ही है बोलते मैं वो भी देखा भी नहीं है जो ये कागज़ में जो इसका कागज़ है ना क्या कागज़ है वो भी नहीं देखा है। मतलब गाड़ी का पेपर दिया तो ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में ही देखेगा। कोई अगर पेपर दूसरा लगेगा तो फिर दूसरा पेपर ही बोलेगा। जो शोरूम का आदमी हाँ जो आपका कोर्स बनाने के लिए तू जान पहचान है उसको? शोरूम का हाँ जो इसका हाँ हाँ उसका जान पहचान है, जान पहचान मतलब उससे गाड़ी लिया था तो जान पहचान हो गई थोड़ा। क्या नाम हो तो शोरूम का? शोरूम का कागज़ में लिखा है ना क्या इंडस्ट्रियल क्या था, तो का देखा है कागज इंडस्ट्रियल क्या था उसका नाम। ओके तो देखिए बात ऐसा है कि देखिए अभी तो हमको भी पता नहीं, हमकी भी गलती हो गया। अभी मैडम को अगर हम लोग कुछ खर्चा पानी देगा नहीं वो सब नहीं हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं उसको खर्चा सब वगैरह नहीं करता ना, वो मालूम होने से कौन करता है ये कागज में, कहाँ मिला है कागज में, वो हम लोग से वो पैसा का बात मत करता है। नहीं ऐसे बोल रहे हैं क्या थोड़ा, अगर मेरा अगर गलती हो जाएगा, गलती हुआ तो हमको तो इतना पता भी नहीं। Nakaliang juga nyautrap du Council Ribhoi District hadin bangi ayo jingtip ba kadon ke jing syak pun bakala non bakala ya ka epikat ji ikong ibadi nanti napo Sinong Yamkhon badi i kerteng dui yo kanti Shangrang ya kan ke jing syak non bakala ya kan ka kerteng jengki hawei u barjela ubala apply ya ki kot kisla jengku ban register nda mata ka wei ka kali bolero pick up jengku di hadin ba nyina kaliang kaseng yo ya kan ke jingtip ibu din ya kan ka kam na kapor watat adu kan ka kanti ka pemerintah ba ni lawan sa office jung DTO ro ban jurip ikut isla de kadai ke basisha bang yelap ya ki apik jengki ba ila sap non kam bakla lem ka jingyo jingbin nai lem ka jingyo jingtip jungi de hadin bang ila ikendu uni utrai jokani ka kali boleh op
badai berjalan nanti na pot hanya sam ulong ba ya kan ni ulayo lengba ka showroom bau sim ni ka bau lengba ka showroom bau saya ni kali ulayo ni kot ya kini kot kisla bat khamtam ni kan ka api ki jengki tena kaliang juga seng ni sukia ai badai bat kan ni ka jing siap pen kam bakla ia ka epic jongi bio penti namar ba kan ni kalau long jing tu ia ka hok ka jengki bat kajing kalong ke ba bean bat kalong ilegal hadu kata namar ba kamtam kumba ilam pau ba nakaliang jing iru imitu yo tau bru ndai ke basol ngo kumno iyo ya ka api ke juki te kani gala ban ngi ya manta ngi mla ban kendo halor kane henry ni suthu ba ya ka de kam nang ba ngintip ya ka hok bat kajing sisa nakaliang jong seng bat itrai jong kani ka api ibal asap dan kam bakla ni nakaliang ka seng bat i ngin sa ujor ka ejar nang ba inyo ya ka jing pensai ke bahok bat ya ka jing sisa ngakaran kendiat pang ka jing penkam bakla jong na u dekhar ya ka kerteng jonga ba ula register ya ka kali jong u da ka kerteng jonga te kalong ka ke ba bean te ngakerpat ya ka seng HYC bakan simkhia ya kane bat kumjuru ba ka an kan simkhia ya kum kine ki jatkam ki balong bean bat kalong ru ka khubar ya kiwe ki para snam po ka dong riboy jongi ba ngidai ban husiar ya kum kine ki jaj breu ki basim kabu ya ka kerteng ka jongi watla ki dei na ki mendaru ki sim ya ki kerteng ki jongi te ngakerpat ya baro ki para snam ba pin husiar ya kum kine ki jaj breu namar ki sim kabu ya ka Syong sup ke syong san jong ya pok ka dong riboy khnang ba kiwe ki nomla ban le don bor ya kerteng ka jong kiwe klem ka jingbit jong no try ya ka ban register ya kali jong ki lane hakino kino ki benta jong ka kam ka jong ki nakaliang jong aku jong ba snong jong ka snong yam khan dap da ka jing snosi ka ba kraw kum ka snong hi ha ku ba kidan kirim sim kabu ki ba pendon kam ya ka epic riwe ikong ibadai nong song snong jingi ita de kong rio kanti de nakaliang jingi ka snong ngidap da jing sumsi ka bakraw ak ba kum kine ki breu la benlong ki ba nabar jela ki pendon kam ban sim kabu e kum kene ka badai ka hok jong kine ki try de ngidap sisa da jing sumsi bat ba adin bangila yai budde ni kene ka kambat hadu mentaru nakaliang jong aku merumbat senong kat bat ka jingi trelang bat ki dekat jong ka HYC Riboy district jongi bangin nang yai buddin bat nakaliang jong aku merumbat senong akwa ba nang ne sakmat ba ki bor jong ka an kin in ai seki bor ki bahlor bat ki bor jong ka an ba ki bor ki bahlor kin simkhia ba dei bat kene bat hakajuk ko poru nakaliang jong aku merumbat senong asngau ban ongru haka bede bat kajing register ya kini ki kot kali hang ne po DTO kalong ru kajing kentu nang ne sakmat ba kide ban husiar ba kide ban pek bahaya ki kot isla kenang bakan nomzia ka bukum kene ka bala banonra ya kajing sausi haba ki beru biya ben dan kam bakla ya ki kot isla khamtam kum ki epic ki ba ki try kimtip dan nakaliang jong aku rumbat senong nyapen pau ke jing sumsi ke bakraw bede bat kene bat nang ne sakmat ngabu ke jing kentui ki bor ki bahlor bakin simkhia na kamta kene ke kam nang ba kanum jiasu ke bakum kene hapok jong ka distrik ke jongi bat khamtam hapo jong ka rikasi jongi ngidap ke jing sumsi lada kalong ha kene ke dur